Uvaženi akademiče profesore Vukčeviću, uvaženi profesori, poštovane koleginice i kolege, uvaženi studenti, predstavljam izuzetno zadovoljstvo što danas na Ekonomskom fakultetu jedan ciklus vannastavnih aktivnosti koje smo pokrenuli u ovom semestru završavamo sa predavanjem uvaženog profesora Dragana Vukčevića. Ja neću pričati o biografiji profesora Dragana Vukčevića. Mnogi od vas i od nas koji smo bili njegovi studenti, njegovu biografiju poznajemo. Zbog naših studenata u nekoliko rečenica ću reći sljedeće. Danas je gost na Ekonomskom fakultetu uvaženi profesor Dragan Vukčević, akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i profesor Fakulteta pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica. Podjednako sa tim, ili jednako sa tim, profesor Dragan Vukčević je čovjek izuzetnog duhovnog i intelektualnog bogatstva i čovjek čija su predavanja i lijepa riječ inspirisali brojne generacije studenata na Univerzitetu Crne Gore i na Univerzitetu Donja Gorica. I zbog toga mi je zadovoljstvo što će profesor Dragan Vukčević danas i studentima Ekonomskog fakulteta održati predavanje na temu šta je intelektualac. Poštovani dekane Jocoviću, uvaženi profesori, saradnici, studenti, poštovani prijatelji. Na početku da se zahvalim upravi Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore na pozivu. Nekada, sada bih mogao reći i relativno davno, sam predavao na ovom fakultetu jedan predmet koji se zvao etika. Na poziv tadašnje uprave trebalo je razmisliti oko toga kako koncipirati taj predmet. Ja sam pošao od pretpostavke da su u svakom jeziku dva glavna ili suštinska glagola imati i biti. Da je poziv ekonomiste okrenut ka ovom glagolu imati i da je dobar predmet koji bi bio možda ravnoteža sa onim što je taj glagol i ukazati im i na značenje tog glagola biti. Možda će i današnje, tako da kažem, moje izlaganje nešto slično nagovijestiti. Ako pogledamo savremeni svijet, kao i svijet koji je živio i u nekim drugim vremenima drugačijem od ovog današnjeg, onda mi se čini da 4 lika određuju duhovnu situaciju gotovo svakog vremena ili društva. Jedno je državnik, drugo je filozof, treće je umjetnik i četvrto je duhovnik. Ta 4 lika u stvari određuju mjeru jednoga doba. Pitanje je i za mene i za vas. Kako mi danas stojimo sa njima ovdje i u svijetu? Pomenuo sam ovog četvrtog jer jedan od posljednjih duhovnika ovih prostora govorio je kada javno izlažete na nekom skupu i kada vas slušaju ljudi, onda nije dobro da izlažete više od 3 misli, jer više od toga zbunjuje i onoga koji govori i onoga koji ga slušaju. Koje su to 3 misli koje ću ja podijeliti danas sa vama? Prva je da je intelektualac, metaforično rečeno, prozor, otvoren na jednom od zidova modernog društva. Druga je da se taj prozor otvara onda kada čovjek postavi sebe u središte svijeta, kada odredi za centar sebe i kada interes postavi za cilj umovanja. I treće, taj prozor ima oblik trougla
čije strane su racionalnost kao polazište, znanje kao sredstvo i interes kao cilj. Kako stoje ove tri misli? Intelektualac je tvorevina moderne. Da se razumijemo, umnost nije tvorevina moderne, nego je antropološko obilježje čovjeka. Isto kao i etnos. Ali nacija je tvorevina moderne. Iako je etničko grupisanja kroz vrijeme ili u istoriji bilo na različite načine. Ali taj oblik nastajanja etničke grupe koja se zove nacija prvi put se javlja sa modernom. Nešto slično je i sa intelektualcem. On je posljedica rađanja individue. Jednog od velikih, ne mogu reći pronalazaka, ali jeste otkrića modernog doba. Poput naučnika, poput industrijalca, poput proletera na kraju krajeva. Svako rađanje je jedna vrsta rascijepa, odvajanja od nečega što vas je rodilo i kome ste do tada pripadali. Taj, pod navodnicima ili metaforično rečeno, prozor kroz koji je progledalo moderno društvo i učilo se nekom obliku rezonovanja, je uvijek rađao dvostruki pogled. Kao i prozor na ovom zidu. On jeste pogled prema spolja, ali je također i pogled ka unutra. Dakle, postoji u samom početku jedna dvojnost u tom gledanju. I ono što postaje karakteristika tog prozora jeste da ono postaje zanimanje. Vi znate da je antički svijet na one koji su podučavali za pare gledao sa prezrenjem. Moderno doba neće tako više gledati. Kada se otvara taj prozor? Taj prozor se otvara onda kada čovjek postavlja sebe za središte i mjeru svijeta. Do tada središte i života i svijeta i mjera tog istog života i svijeta bila je negdje drugo. Što hoću da kažem? Da je antropocentrizam rodio intelektualca. Da ti veliki pokreti humanizma i renesanse ili preporoda, kasnije će se na to nadovezati prosvetiteljstvo, samo kanonizuju taj veliki tok. Kada jedanput postane središte svijeta, čovjek mora odrediti i središte svoga bića i to postaje um. To je ona čuvena Descartova rečenica mislim, dakle jesam. Pazite, on nije rekao živim, dakle jesam. Ili osjećam, dakle jesam. Ili postoji nešto više od mene, pa zato ja jesam. Nego mislim, dakle jesam. Taj koji sada postaje središte našega života, umuje o čemu? Umuje o rešavanju problema i zadovoljavanju interesa. I te tri strane, ako mogu tako da kažem, da čovjek postaje središte i mjera svijeta, da postaje središte njega samog, a da interes postaje preokupacija uma, određivaće intelektualca. Logično. To će roditi egoizam, kao jedno od osnovnih obilježja individue modernog doba, ali će roditi i tragizam, jer se na tom putu ne može riješiti ono najbitnije. Rekao sam da taj prozor ima tri strane ili ima oblik trougla. Već su nagoviještene na neki način. Prvo je povjerenje u razum, odnosno racionalnost. Kako stojimo sa tom racionalnošću koja je postala osnov našega življenja? Prva i osnovna odlika tog savremenog uma jeste njegova rasijanost.
Drugo, jedna pozitivistička orijentacija ka onom vidljivom, mjerljivom i provjerljivom. Treće, taj um postaje horizontalan um, što će reći prilično površan. I još jedna njegova osobina, on sve brže misli da bi mogao da misli i da bi njegov vlasnik mogao da opstane. Kao da je zaboravio ono suštinsko pitanje koje je sebi postavljao antički svijet, bez obzira da li iz Atine ili Jerusalima. Čemu? Druga strana tog trougla koji čini intelektualca jeste znanje. Znanje kao sredstvo. Sa tim znanjem, otkako nastaje kao svojina intelektualca, dešavaju se određene promjene. To više nije znanje o vezama među pojavama, nego se sve više orijentiše ka informaciji o nečemu. Da uzmemo samo jedan banalni primjer. Informacija o tome koliko će da porastu akcije na berzi je mnogo značajnija za one koji učestvuju u njoj, nego šta je to berza. Ta berza može biti nekada i kladionica. Informacija o tome da je negdje postavljena bomba je mnogo značajnija za naše živote nego kako funkcioniše bomba i iz čega je sastavljena. Druga karakteristika tog znanja u savremenom svijetu jeste da slika sve više potiskuje pojam. I još jedna karakteristika koja nam neće biti po volji, da to znanje postaje roba. Od te robe većina nas u ovoj sali živi. Karakteristike tog znanja jesu da ono u savremenim uslovima postaje sve više mjerljivo i provjerljivo. Ta mjerljivo znanja u odnosu na određene vrste znanja je možda direktno suprotna njihovoj suštini. Ako to nije mjerljivo i ako to nije provjerljivo, što znači primjenjivo, to mnogo više i nije značajno. Tačnije rečeno, ta roba nije više na cijenu. I treća strana tog trougla, kojim smo svi mi zarobljeni, jeste usmjerenost ka interesu. Šta to znači? To znači da je korisnost postala značajnija od smisaonosti. Da li vam nešto koristi? Mnogo je značajnije nego čemu to što ono koristi. To će razviti onu osobinu intelektualca koju nazivamo egoizmom, koji u stvari nije ništa drugo nego razbijanje cjeline kojoj je do tada pripadao, što će reći jedne vrste humanosti i solidarnosti. Ako sve to jednom sintagmom sažmemo, onda ćemo reći živimo u vremenu zaborava humanizma. Tačnije rečeno, humanizam sve više liči na jedno malo ostrvo ljudskosti u velikom moru sebičnosti. Šta su posljedice toga? Prva je da ove tri strane su u srodstvu. Racionalnost, znanje i interesna orijentacija racionalnosti i znanja čine jednu srodnu cjelinu. Ta cjelina ima svoje središte, kao i svaki trougao. Šta je težište tog trougla kojeg zovemo intelektualac? To je sumnja. To je njegova najdublja osobina.
nije ni slučajno što je to tako. On je, bježeći od vjere, ušao u sumnju kao prirodni ambijent svoga postojanja. Ne bih volio da se shvatim da je ta sumnja nešto što je neprirodno ili nešto što je negativno. Ja je konstatujem samo kao činjenicu. Iz nje se rađa nesigurnost, netrpeljivost, agresivnost. Da pogledamo samo i da uzmemo više iz svjetske književnosti nego iz filozofije, 3 tipa intelektualca koja potkrepljuju na neki način ovo o čemu sam govorio. Ja sam izabrao Fausta, glavnog junaka Goetheovog djela. Izabrao sam Ivana Karamazova, jednog od glavnih junaka, onog najznačajnijeg djela Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, braća Karamazov, i Jozefa Knehta, glavnog junaka najpoznatijeg Heseovog djela, koje je najveći prevodilac sa njemačkog jezika Branimir Živojinović prevodio ne kao igra staklenih perli, nego igra đinđuvama. Staklene perle uvijek vuku ka nečemu što je otmeno, što je na neki način prihvatljivo, lijepo. A igra đinđuvama vam govori da je to nešto bezvrijedno. Faust, vi to dobro znate kao i ja, je jedan od onih ljudi koji je skupio svo znanje ovoga svijeta i ostao nezadovoljan zbog toga. Ivan Karamazov je onaj čovjek kroz koga Dostojevski dovodi logiku do svojih granica i pita se da li ona može biti osnov postojanja, smisaonog života čovjeka. On je onaj koji govori legendu o velikom inkvizitoru, koja je po mom skromnom sudu jedino uporediva sa starozavjetnom knjigom o Jobu. I treći je Josef Knecht, kroz koga autor ili njegov tvorac pokazuje da kada i dođete do vrha nečega, a to je ta igra koja sublimira po njemu umjetnost, nauku i filozofiju, vi se na tom vrhu pitate čemu sve to? Dakle, ova 3 lika koja nisu nastala u istom vremenu, govore nam o granicama znanja, govore nam o granicama logike ili mišljenja i govore nam o granicama uspjeha kao nečega u čemu ili u čijim granicama ne stanuje smisao. I tu dolazimo do jednog pitanja, a to je: umu je potrebno nešto sa čim će se uravnotežiti, što će mu dati jednu vrstu mira i sa čim će postati cjelina. Kao što čovjeku nije dato da bude cjelina sam, nego tu drugu polovinu traži neko u drugom biću, neko u ideji, neko u nečemu što prevazilazi ovaj svijet, formule nema. Tako je i umu potrebno nešto sa čim će se uravnotežiti i postati cjelina. Da pomenem samo nekoliko rješenja velikih i umnih ljudi koji su to shvatili. Pazite, prvi u modernom dobu koji je to shvatio bio je Immanuel Kant. On je shvatio da njegov čisti um, to nije bio njegov, nego čisti um svakog čovjeka, ima jednu osobinu koja je veoma neprijatna,
a to je da može sebe da pita o onome na šta ne može da odgovori. I onda je odgovor potražio u praktičnom umu, koji on ne vezuje više za mišljenje, nego za naša osjećanja. I tražio ga je tu ravnotežu u tom moralnom zakonu. To je njegov čuveni kategorički imperativ. Jedna od onih otkrića koja je njemu bila potrebna da uravnoteži sebe. Drugo rešenje je bio onaj filozof koga su zvali danski Sokrat, Søren Kierkegaard. On je smatrao da to sa čime se može uravnotežiti i prevazići ono ili jedan materijalni, tjelesni život čiji je osnovni princip zadovoljstvo, ili jedan drugi život, etički, koji razmišlja o nečem što je dobro, se prevazilaze u nečem trećem. I to pomirenje jeste u stvari religiozni život sa onom osnovnom figurom Boga od koga se intelektualac udaljavao bježeći još od doba humanizma i renesanse. Treći, koji također pokušava da traži tu ravnotežu uma, bio je Sigmund Freud. Jedan od onih možda ne mnogo simpatičnih ljudi. Jedan od onih ljudi koje je gotovo teško voljeti i nemoguće ne poštovati. Jedan od onih ljudi koji će u poznim godinama kao emigrant pisati svojoj prijateljici: sebi ličim kao malo ostrvo bola u velikom moru samoće. Tu rečenicu ne ispisuje ili ne kazuje onaj koji sretno izlazi iz ovoga svijeta. Sigmund Freud, koji će pod kraj života biti, mogu slobodno reći, potopljen u očajanje. Možete zamislite koliki je dubok bio problem, ne samo njegov lični, nego doba kome je pripadao. Kada je imao taj osjećaj koji ga nije dugo držao, jer je smrt došla za njega, on je smatrao da taj to je ono naše ego, je toliko stiješnjen između naših nagona i naše kulture da se on veoma nelagodno osjeća. Nije smatrao da su nagoni ono sa čim on treba da se uravnoteži, ali jeste mislio da on mora biti kontrolisan. I postoji četvrti lik koji je možda bio veći od svih njih. Taj nije ni sa čim uravnotežio svoj um. Evidentno genijalan um. Nije pronašao to sa čim se on može završiti kao cijelina i završio je posljednjih, mislim, 9 godina u ludilu, ukoliko to nije bila posljednja maska koju je navukao na sebe. Zvao se Friedrich Nietzsche. Je li ima rešenja? Pomenut ću još jednog koji zaslužuje da se pomene. Fjodor Mihajlović Dostojevski. Svijet je prošle godine, makar za trenutak, zastao da obilježi 200 godina od njegovog rođenja i 140 godina od njegove smrti. U tom posljednjem romanu kojeg nije završio, koji se zove Braća Karamazovi,
postoji jedna rečenica koju saopštava onaj najnagonskiji, ako mogu tako da kažem, Karamazov, onaj koji je oličenje strasti u čovjeku, onaj koji je oličenje nagona u nama, Dimitrije Karamazov, kada svome najmlađem bratu, tačnije rečeno polubratu Aljoši, kaže: da, širok je čovjek, čak je i suviše širok, ja bih ga suzio. Što umu izgleda kao sramota, to je srcu samo ljepota. Nisam pomenuo Dimitrija Karamazova kao svog omiljenog junaka, niti mislim da treba ići za ovom rečenicom, o kojoj se može govoriti, već da upravo suprotno od toga kažem, uzak je intelektualac i treba ga proširiti. To je ovo o čemu je razmišljao i Freud, i Kierkegaard, i Kant, što nije pošlo za rukom Nietzscheu, recimo. Ako ga ne proširim, ili ako se ne proširim, bez toga imamo umnost bez karaktera, znanje bez morala i uspjeh bez smisla. I znanje i uspjeh nisu male stvari. Ali ako je ta umnost bez karaktera, ako je to znanje bez morala, ako je taj uspjeh bez smisla, oni su nekako prazni. Da ne kažem hladni. Dakle, potrebna je četvrta strana tom intelektualcu da bi se uravnotežio. Ta četvrta strana nije četvrta strana. To je u stvari nova dimenzija i sa njom intelektualac dobija kičmu i cjelovitost. Sa njom on postaje nešto drugo od intelektualca. Kako bismo to mogli nazvati? Meni je najprihvatljivija, moram reći, sintagma plemstvo duha. To je onaj prostor u koji su zakoračili oni najbolji među nama. Najbolji nije najumniji, nego oni koji su svoju umnost uravnotežili s karakterom, znanje sa moralom, a uspjeh sa smislom. Ona prevazilazi onu podijeljenost, netrpeljivost, sebičnost, mržnju. Pomenuo sam riječ koja je danas sve prisutnija u našem okruženju. Samo jedna mala digresija i polako privodim kraju svoju priču. Jedan je učenik pitao svog učitelja šta je mržnja. On mu je odgovorio: mržnja je u stvari zmija koja izađe iz našeg srca, prođe kroz grlo i izađe na usta. A učenik je pitao učitelja: a šta trebamo da radimo da je ne bude? Trebamo da zatvorimo usta. Meni je žao da mnogi političari u Crnoj Gori danas ovu priču ili nisu čuli ili je nisu razumjeli. I za sam kraj, kada čitam knjigu, ako ne umijem da je sažmem u jednu rečenicu, ja je nisam razumio. Ako bih sve ovo što sam vam govorio sažeo
u jednu rečenicu, onda bi ona možda glasila ovako, da umnost koja ne zasija iz vrline nije stekla dostojanstvo. Onaj koga sam više puta pomenuo danas, veliki Fjodor Mihajlović, je govorio nema tog čoveka koji može govoriti zanimljivije više od pola sata. Ja sam ih potrošio. Hvala vam.